Malo e tau mao ki he pongpongi ko e pongpongi a hongo fulu ene o Novema wafe wanoa I pea ko e taimi sene ko e osi minite tolu me fitu pongpongi. Pongpong whafofa apito ini sene ka moko moko mau degree se taha tolu mahate mawau ki he degree se ua fulu tupu. Pea oku la o kai ke uha he nga hange ko nga aha koe ku osi. Pea koe whatapuat ka mautol, pea tau whakawhetai ki he mao e whainga maari e koe ni ki tau whelongo ake he Facebook. Pea koe whaambe whuke prokarama ke whakamanatu atu e tau kawenga mahuinga koe o tua motonga ko tofia. Koe update I o whikau ake mo e COVID-19. Pea mo ha ai mea ke mo uifuolo ai tonga. Koe whamanatu befoki he tau kawenga koen, koe o tua motonga ko tofia. Koe whakamama ia me langi, koe whakakoloa, koe malu ia iPhone mua. Pea koe kawenga koe ni whoko e kawenga whakaotua, koe whakamoimoi ene a lau maari e. Koe uhi koe tui o tua mo e tukulolo e tau whangakui. Pea koe mea awha koe ni o hai kātoa mai ngai ai koloa ki he whonua. Ko hono mo ni fo koe koloa koe ni ke whakahoko, koe koloa whakalau maari e. Pea hange pe fo koe mea whakalau maari e kātoa, koe ka mea ke whakamalohi, koe tau ataina pe taha kotoa ke whiri. Pea koe lolotonga koe o tuau, ne whakamoimoi mai e ni, ka koe ne ofa o pito ka tau tolu. Pea koe ne tau sio ke he fumalo he koe ne ofa I he tuunga tuange mai ke tau ataina ke tau whiri. Lolotonga ia koe o tua motonga ko hok tofia I he o ka pau tau mama mo whakaukau le rei ke he mo ui whakalau maari e mo ui koe mama ni. O mahina peka tau tolu koe whahinga mo ui pe ia o mao lunga taha. Koe whahinga mo ui koe ia koe mo ui pe tene o mai ai tau ataina mo ni o mai ai whahinga koloa ia ke mo ui ai masiwa. Pe mai koloa ia e tufa le rei I he whonua kātoa. Pea o mai ai whainga maari e ke tufa ia ke tatau ai tapa kotoa tonga mo tonga kotoa. Pea koe ngā ue, pe koe ako, pe koe alu ki whare mahaki. O ku whainga maari e pe ai taha kotoa. O hange pe koe kau maolunga o I whonua. Koe whainga vi so ne whakani o ku ngari mama o ia ki he tonga. Tau pehe ki tau tolu ia. It's not possible. He koe tau sio koe I he anga koe tau ke he mo ui. He kono mo ni koe lahi ai mo ui whakapolitikare ia o very, very corrupt. O koe tau experience a tau tolu koe ke lava ia hoko he koe hao pe kakai o lau mai te nau lava moi ha. Pea koe nau hopo pe ki loto koe ke asi maha whakafua mai. Ai ngahi palo mesko ia. Pea koe tau pakono mo ni hange ni ang tau tukulolo pe ki tau tolu o tari. Koe nahi mea koe nia koe mea pe ia I he whakaukau koe ka mea mo oni. Ka koe mea whake tau whakakau kia o kui kai ko tau tolu tau whai ai whakatutu koe ni mono whakahoko ai vi sone koe ni. Koe mea koe ke tau lava hange koe ko lave ki ai ku tau give up ki tau tolu ku tau kamata ke tau tari pe he kai ke lava ai mo ui whakahe vani koe ni o whakahoko mai koe tau motu. Kana e palo mesi mai pe o tua I he tohi tapu. Koe mea koe ke lava I he tangata. Mo e whewhine. O whainga fua pe ke o tua. Koe mea e ke tau whakaukau kia koe visone koe ni o ku whakaotua. Pea koe paro mesi whakaotua. Koe o tua une whakahoko. O hange e pe ia koe tau mahino ka tau tolu. Koe alu ki he mani o kai ke tau lava e tau tolu. Koe mea ata pe ai o tua. Koe tau ngāo e rei, he ki tau lava e tato ngāo e rei, koe taimen hi te ki lava ia e ngāo e rei. Pe tai lahi a kuhu e te volo ia u tau ngangana pe ki tau to. Kai ke lava taha ia o ngāo e rei o hao. Ai mahu inga koe e tau fie mau ai ofa ai o tua. Pe koe visone koe ni koe visone tatau.
He koe ngā koe tawhi mai pe me he matawai tatau. Koe tawhi mai me he otua, whakafo mai he lau maari e. Pea e lava e lau maari o whakasino ia I he tonga koe māma. Koe kokoloa, whakakoloa e whonua mo malu e whonua. Pea koe anga koe whakatutu e visone, koe ai peke tau whanongo ki ai. Pe hoko koa pe I kai, kai whakatewhito he tare whonua. Koe whakatutu koe ni o ka pau hoko I loto I pureanga. Ko pau ke sino mai I he ngahi me mipa kotoa o I pureanga. I he ne whonga ngā we ulu ngā ngā I pureanga. Ko pau ke whakasino mai ai whahinga whakatutu. Koe ulu ngā ngā ni whakaotua au hoko. Pa koe whakasino koe iau pau ke sino mai I he tau heka atu he pakapuna he migration. Koe ha. Koe whoke a peto ngā ia ki api. Koe tau whoki ki api koe ke toi tuu maha polisi ia pa ka custom officer ia tuu maha he tau api tomu a totongi maha paanga ka ke toki huu ke api ho tamai mo whae mo whangakui. Koe no ia e tau whakawau koe api ai whonua o koe ke totongi ke tau alu koe tau whonua. O hange pe koe tau heka atu me murini koe tau alu koe tau Afrika whamiri o koe ke totongi ai tau alu ke tau Afrika whamiri. I kai ke ngatai I he whakatutu whaka o tua koe ni. Oku mā oni molu malu ai Afrika whamiri. He whakawhoki mai koe whakatutu atu pōra ki o tapu haa. Ke whakatau ai sino o I whonua, ai sino o I tonga. Ko tau sino koe kere ai whonua. Pa koe sino koe whonua o ku mā oni, koe whakamānawa koe lau maari o hoko I koe whewhine mo I tangata tonga. Hā no hinga o tau whakatau ai sino ai whāmiri. Ai ako ia koe whakatutu koe ni o ku whakate whito ia I he ngahi mea mahau inga koe ia. Koe sino e whāmiri o top tapu pe koe motu, pe koe matātahi, pe koe api uta, pe koe api kolo. Koe ngahi sino koe ia mā oni o ku malu ia. He koe no inga koe koloa ia e whonua pe e tuu pe ia o tae ngata. Tau atu ke api ko ia oku na ia e tau whangakui ko nau kakawa ia nau tō akawai oku nau whaia e nau ako naki mo tala historia e whaamiri pe koe fu akau kotoa viaha no hinga o koe ke tūno a ia hamena ko historia ia e whaamiri ko ia e ko te patua te peke a whaamiri ko hamea ko arake manatu ki he mea kotoa na hoko he api ko ia ko hono uhinga ia mā oni ai mo malui ai Afrika whamiri. O hange koni koe whakatutu koe nā tupōraki. Ka tau sio ke ki hene māma mo whakafofa. I kai ke ngatai, koe whakatutu whakaotua koe ni ai o tua mo tonga ko hoktowhia. Koe hae mea ko hoko ki he kautaki. Hange ko whaalawe ki mua. Kua pau ke fusiake ni mā te teu ke ngā haue pa takai e tau e ri he konga loto. Kua pau ke ne ngā we e ne vahe. Kua pau ke fua mai o tua mo tonga ko hoktowhia, pia toki totongi e ne vahenga. Ka wai ke uhinga ke auria o ai e fuu vahenga whakairi whia, ka wai ke tau sio tau toka ola e taha o ngā we. Koe hau peo tata pa anga pa skapa ma vahenga. Koe whainga sistemi e utau sio ki ai. Pea koe ngahi mea koe ni, koe tau mua ke tau ngā ue, ke tau ngā wei, ai ngahi ka venga, mo tau ngā wei, ai koloa. I he o mai koe koloa, fuaki mā to tongi ki tau tolu pa toki whaha ngā ue, tau mohe pe ki tau tolu pa koe mea. Ai koe whainga culture koe na hoko e whonua, o kai koe mea to tonu ya. Pea koe whahinga whakatutu koe ni. O tau sio rewa, oku pau ke ngā wei ai tuunga koe ai taki e whonua. I kai ke ngata ai oku whakahomo atu ai pureanga, tukuangi atu ai pure ia ki he kakai. Ko hae nau mea whie maa ho nau ai whakawhaamiri kolo mo mea koto. Ko hano i ngā ko stata no hi whape o tu ai mo te ngai whaamiri ko nau ai whakawhaamiri. Ka ko nau tolu pe ofa ai mo ilo re rei mea re rei taha ke whakahoko nau whakawhaamiri.
O koe ke kā wai pure anga e pe kāta. Au tau sa tu, o tu atu he pure anga e ne ngahi vio tuange atu he kakai. Whakasisi e whakamore mo i koloa o whakamore he pure anga. Kai whakalahi ai koloa ke nofo pe he kakai, ke langa ke nau awha whaamiri. Moui ai langa e nau business. Pea koe ngahi fua koe toki hoko ai, e toki tawhe mai rewa ia o to tongi ake kau taki o i whonua. Pea moe u services, ka koe fua koe whonua o ku ihono whakaata koe ke tare niki moe iwi o e whakafoi tui moe ngahi whaamiri, moe nau ngahi visone. E toi whakairi whia, nge koe ngahi, koe ke ha mea ke ne ta off ki nau to. E ko langi be o ne tok tata off mai ki nau tolu mo whakafotunga mai me ngai mea kātoko ia. Pea kono mo ni whuko koe whainga whakafotutu wane utau pe he is impossible. Koe hano i ngā pe fuwhainga ta. Koe ke kakai ko tokolahe kakai ia ko ilo he pureanga. Koe ke nau sa ia ai. Kono i ngā he tukuwange a iwi lahi me loto pureanga. Koe iwi koe au tono ke nofu mai i he kakai. Koe whakaamu ia tu paulaki. Koe hinga ia koe o tua motonga ko hoktofia. Koe o tua ne whakafootunga mai ai māma, whakafootunga mai ai whakakoloa. Moi malu e whonua. Koe malu e whonua ui he iwi moi poto ai tonga. Koe malu i ai whonua moi whakoloa ai whonua ui he tare niti. Moi ngā ue ai whonua ai tonga. Koe koloa ia ai whonua. Moe tare niti ai whonua i he tonga. O kui kai ke i he pureanga. Koe mea be pureanga e koe whakatutu ai o tua matonga ko hoktofia. Tuange ai whonua ke whakahoko ai bisone koe ai o tua whakaotua. Koe control ia. Koe control ia o ku whai ia. I he anga koe ai concernis. Moe whakatutu. Pakano mo ni ku senturi e lotu i tonga. Ko steu i e tonga. Koe mea be tau tolu hinga hau koe ki tau tui ia. Kai hau pe tonga me tapa kotoa ai whonua. Kos mateu teu mai ki he ne visone, ki he ne langa. Pea e tonu pe ea koe hano hinga. Koe hinga ko nau tolu pe o whataha ho nau kolo, ho nau matatahi, ho nau motu mo kai mea pe. Ko nau tolu pe ku ilo historia ki ai. Moi ki potu tahi moi wheitu ke mauai ika limu moi hāfua. Moi koloa oe whonua. Pau tau sio rewa, ko nau tolu pe o whataha he ngai mea ko ia. O kai ko hataha ke. O kai ko hataha mai o nofo mai kolo motua pe ko nuka alofa. O tutu uri mai ka motua i maunga one po hataha. Unau ilonge nau to ko nau kere mo nau motu. Ko o tua motonga ko hoktofia ko o tua o kanga tonu pe ke tonga. O ke te hataha ke in between. Aia ko i visone ko i whaamia tu paulaki. Ka tau toki hokata nai, he koe mea mahu inga pito eni ai pau ke whakasino mai. Ai whakatutu whakaatua ko ni i he pureanga. Pea whakasino mai he tapa kotoa o ulungaanga me ngā ue pureanga ke whakahoko he whonua. Ko pau ke tuu ai mea lahi ai he wharearea, ai wāhenga, ai toko lahi, kau ngā ue. Ka whakalahi atu i ngā ue i he kolo, i he motu mo i ta whakakotoa. Koe taumua, koe ave ai koloa ki he kakai ai o tua. Mo e tau ataina ki he kakai ai o tua, ka ukai koe kakai o nau nofo, nau pehe ki nau tōruia, nau iloangi he party system, he kau taki, o kai ke nau tui o tua. Pea e lave a lahi ai whonua. He koe party system e u tau sio ai, o ku whainga taa, vina neanga pe uaha kakai u nau pehe u nau lotu. Kai piko. Pea whakasino mai ko se tane pe u ne whakalere ai pāti ko ia. Ko hingahu ne whaka ai ko system i kai paanga, ko system si o kita, ko system u ne whaka ai kakai haa me kakai kāka ke nau piki mai ki ai. He kono hinga o ku whaingo fua ai kai haa ai ko hi o toi mai o whakalao, o whakawhare a rea. Whakalahi wāhenga o whakawhare area o whakalao. Koe lere holo fu four-wheel drive o whakapureanga o whakalao. Whakalahi wāhenga moe overtime ka mohe pe o whakalao. Ka tau si o ke corrupted a system koe.
Paka no mo ni ko di siya lahi au pita. Paka lahi au pita nau excuse ko fo behe system. Ko fo behe ngahi procedure. Ko fo ngai nau tanu ai ka hiria. Ko whakasi no lawe ala he whonua. Ko konga whuke taha e polokalama. Ko whikau atu mo e COVID-19. Pea ko COVID-19 whuke ku whanau tau ko osea te whiri a Amerika pa nau pa koe ku mahino mai. Ko announcement ni ko Pfizer. Nau peha ko kautaha siamane ta ko kautaha Amerika pe a Pfizer. Ko nau outcome ko ai phase 3 o sai a bit of effective and now vaccine pesete hiva noa au fu hai a bit ko me ko da be over he pesete fi no sai a bit ka ko nau outcome ko antibodies more effective ki ta afiko COVID-19 o pesete hiva noa pa ko trial ia mahal ko ka e to ko mano fa fina trial he phase 3 a to la ia bit pe mahino sai a bit pe a ko mantu fu ko contract a Australia na ma contract ma do ke Oxford ko la ta hai ma ko to no million ka na ke ia pe ma contract ia a pre a Australia ma Pfizer ko full million a vaccine ai ko ia ko fenga pe pre a ke na kai fo ke fu mahino ko hai e mo pa ngari ko Pfizer ko ku mo mai ki he approval pe ngari ma te ia ke kamata hu he ki mo ai sen pe ko toi me pe fo ke taha ki he mahaki ko ni o ku tau si o ai o ku ai whakatu tāma ki ko me 55 ko COVID-19 na ia e toko taha ia na e puke ia positive ia foi aho over he mahina e tolu ai toko taha ko na infectious be ia foi mahina e tolu pa ko me ko toko taha ko ni na e puke he tau kakai ko tau ko cancer to ko lymphocytic leukemia ko toko taha ni Amerika pe ko pa ko hinga be ko ke malo hi ona to na to ia ke tamate ai siemu ai ko pa ko toko taha ko ni ai ko foi mahina ko ne tolu ko me ape to taha ko ni ngono fa mo fere ato e mahaki ko fine ek bye ko inga pe na ke ilo hata hai na tula ko COVID-19 pa tau si ko fa tu ta ma ki COVID-19 o ki kai ke ne tamen hiu pe ke ne tamate ne mahaki moi i pe ia ne ko kansa tot ka ko ne heka pe ana o fa mo fere mahaki foi mahina to ko tau si o ke o tau ke yako pe ki tau to he COVID-19 ene ngahi 55 pe ko o hange pe fokia ko tau me ko no tau ilo mo al pe tai mi fo ke mo fere mo lahi i mamani ko me ko ni aseria usai au pito ma COVID free ki ma to ma ko ya hani ua pe tolu pe ko me pe fo ko tala mai pre anga na check e sewage system okay asa ke pe ngai positive he ngai feitu ani ko Liverpool ma ngai feitu ko ya o ku ai pe ngai protein e ko ha me COVID-19 lola tonga o pe ke asimaha COVID-19 ia I he taimi I ha feitu I Australia ai ko mahino pe o ku neongo sai au pita Australia ka ko hinga ia puri au pito maha ko ne wai pe kalasi ia maha to si au pito o nau carrier ki nau to o whakamofere whakalongalongo I maha ko ni ka rewa ke toki aha taha bai hono se no ke puke pe asi mai ai o COVID o hange pena tau ilo le rei na hoko New Zealand na nau COVID free ki nau tofi mahi na tolu o hare pe ku asia ke toko wha fo o ia ai paloparema ko ne COVID-19 ai ako mea mahu inga pito ko whaunga pete tau ataina mo oni ai ko toki huhu taofi ai whanua ko mea whakawhiawhia ko na mau e Pfizer ko mea ko ke whika ko I maamani u alpe fo ke lahian ko whika ko I maamani ko nima taha miliona kakai ko puke nima taha miliona walu mano no afi kakai o mate ko taha miliona ua kilu ono mano no afi ko Amerika ke whika uraki pe
o ku honfulu miliona tolu kilo wa mano tahafe, mate ua kilo fa mano tolu afe tupu, waina ni kese tolu mano wafe. O ki holo ni me he ki mua he lotonga ko e whiriwhare area Amerika. Ko intia val miliona ni makilo val mano fituafe, mate taha kilo wa mano fituafe, holo abita intia e new case, tolu mano tolu afe, ka waifa ke tau fu falala ke fika intia ko lahi masiva. Ko presilo fika tolu ko nima miliona ano kilo, ono mano faafe, mate taha kilo, ai taha kilo ono mano waafe. O holo apito new case i presilo wa ko ono ngea tolu hiwa. Ko ola ni ko u vaccine ko Pfizer, ko Johnston, ko Oxford, o ku trial ka to i Brazil, pa ko ni ko mau e Pfizer ia ke nau potak ke nau kamata ke portius pa ska pe kamata huku. Ko France fika fa ko taha miliona balu kilo, mate fa mano hibangea balu fitu. When our new case wa mano France foki Europe very active apita. Lucia taha miliona fitu kilo, mate tolu mano fitu ngea hiba fitu. Pea when our new case hoa wa fai wa mano tahafe, mahina bea kweke ngawe vaccine Lucia. Ko Spain ko fonua Europe moia taha miliona fa kilo, mate tolu mano hiba afe. When our new case taha mano balu afe. O Pitania foku lotonga lockdown ko na holo abito mane fu na fa tongo full ku holo fo ni na new case ke wa mano tahafe ko hinga pe ko tata fe alo ake kakai ko itare wa mano ni mafe Belgium ma ko ki kakai ai ko to ko ki laisi pe no sila ko no afe ono nga wata hange ko Poland ni mga fono ga over ka to ai 20,000 wa mano ko se ai na ko fika ni mahiva ia o ku wal mano no afe wa nga fa ni mate fa afe no nga to fa wa na ni ke se to hange ko la pe ko asteria fu sai au bito ko wa mano fitu afe no nga no valu mate hiva nga ma fitu o wa ni ke se hongo fulu ko ka to aben he quarantine I got for the first time of how I'll be the Victoria, Queensland, New South Wales, Queensland. But ngari mahalo hoko te pe programa ke open up e portas o Victoria mo New South Wales mahalo e aho watolu o imagina ni. Pea ko quarantine ko to fitu in New South Wales to tahi ni Northern Territory to Hawaii, South Australia. New Zealand sai au pito ko tahafi bangea valuono. Pea mate to wani ma wana ni case fa ko quarantine ka to ai ko ka no sila pe ko forget me muri ko fisi ko to fa ko ako fika ko fonu ai fika wanga ma wa pea mate to ko ko ga na ni case tange pe ko ni Caledonia ko wahiba ko ga ta hai mate ko Solomon ko to ta hano wana ni case tolu ko quarantine pe ko at me muri ko fiki fonua sisi ko ya COVID-19 ko fika wanga tahavalu ya ko waris futuna ko to ta na epuke ako ko quarantine mo ya ai ko tunga ya ke ha pe a tonga mo ha mo pe ko no mo ni be ko ni tau fai ko mai ke ma o ai hu ta ofi pa ku tau fi ai ka ko me be ke mahino ke kakai ai tau si o kon ki he fai wa ko ne COVID-19 o ku he ku time ni ko to ta ko na puke ko he leukemia o sai be ki na to ko kai ko ni o ku kai ke fu savia bita fahinga kansa to ko ni ka tau si ka vai ho na immune system o ke na lava tamate ai si mu o ku lava be COVID-19 mo i fu mahina to pa to fa to ngai ha I he lahi koe puke kakai he ātakai tako koe whine e koe ni une pāpāsia pe ia COVID-19 e whai mahina e tolu ai koe iapa koe nai pe ia ka tau tolu o ku mahu inga bito ke tau kei whakai ehi pe koe ki tau ilo tātou ria o hange pe koe mau tesi koe ni asteria e sewerage system o kei asa ke pe positive he ngai wheitu o mahina mai o kuia pe ka carry ia ka ke asima lolo tonga ko ke hani ke sia mau I New South Wales he a hon o fa bi
ka koe natula pe o mahaki o to lahe ka kai au asymptomatic o pe ke tau ilo ka nau to pa koe ke nau min nau to mo ni pe ke nau to wi au ha no hinga ke nau mo te se nau sai le ka nau takai holo nga u e pe nau fio hi mo family pe nau lava pe o fra mo fere atu ai COVID-19 ka ai ko no hinga pe ko pau ke ho to beta ul nga ko basic hygiene ko nga we ake hand washing ko nga ko mask ta da fito yo ke public place pe mo toi mai ka to le ke ka kai mo ka kai ya na ma ke he ta si mo pa hi ai fa la wa tu ka kai ma ki maf ka usuka ka kai he la mo ka kai to ma lu ka kai na kansa ko ni ta si kau kansa high risk but the high risk ke now carry COVID-19 ko hinga ha kai ke malo na sino ke tamate si mu but they can carry it for many months o pa sia pe mo fa na si foi tau ta mo ka kai fe kama ai ko ka kai ko ya ke na toi pe ko me pe ka de ke ma hu ta off pe ko me pe fo ke ta ko ni bo fi mai Christmas pe ko no mo ni fo ke ta ka poto pe pa mo to ka poto pe mo no malu e ka to le ke ka e ku he ka fainga a ta ka ia to ke asia ke ai mo fere ko mahaki he ka asymptomatic carriers ko hinga he pa fo ke fai fio hilahi mo fe lo aki mo ngai me pe pa fainga mari e pa ka kai ko na asymptomatic ke fra mo fere ke ka kai e to ki asi mai io ta ko COVID-19 no was mai me fe pa ko ke tau ilo tau to re po hai na ha me he ko community spread ya pa ko me pe ke remind ka kai o ku kai ke hinga ya fu sai ya bito ke tau relax o lere no ia feo no ia ke restricted de pre anga ko hinga ma hino ka mau to ai natula ko si e mo ni fatu ka ma ki ko update ke COVID-19 pa ko ha ai me ke mo i follow ai tonga ko me ani ai ka ta ha ko epic ko ka kai no na te e ka kai ki he nga we mo i ko me ani ko ke mo i follow he ko mana tu fo ko tau si no da fa ala ve la mai ki hai na me ke mo i follow ai si no he ka ko konga pe ia e taha o tau mo i le he ko mo i le ai atamai ko me ia ta he tau i lo he mahaki ko ai atamai o lava i bige de mate vabe au bito o hange ko major depression he ko bipolar mga me be schizophrenia mga mahaki fatu ta maki ki he mental health ke ta whakau una lava pe o mate vabe au bito ke me ne pa mai kakai go fu stress au bito ka ke nau to i lo ke pa fonga ke nau mo ke nau lava o fai e nau ngā ue mai nau ngahi palapare ma nau whetau laki pe taime ni hiu ke to ha to option po ka fai ngā maari ke nau sio ha solova e palapare ma ko fonga pe ko to e nau mo ko suicide pe au tau sio wai whahi ngau nau fu i he mau ko mo palapare ma e whakau kau nau self abuse nau ngā ue ake kawa maa lohi nau ngā ue ake drugs mga hime o nau labe ai ho nau sino i kai ke ngata ai to labe ai mo family pa hoko ai pe ai no ai mo ai ko mental health ko me ma ho inga bito ki he mo i fuoro pa ko grupo ko ni ko epic o nau tala mai ko me ke kai me ai to improve mental health ko whakau ai ko healthy lifestyle activities for mental well-being ko tala mai ngai me pe tau sa no ke me le en ke atamai le ko exercise regularly ku ne tala mai o ku antidepressant anti stress ko de exercise o to ko ni ke stress mo depression ko ha no hinga ko time go de exercise ya tu wa nge mai chemicale o ku ne to ko ni ke to stress to ko ni ke to mo depression ai ko exercise o kauia ke well-being e tau mental health
Pero exercise ko lere ko swimming, cycling, walking, gardening, dancing. Ke whai mi te taunoa, moderate exercise, minimum 3 times a week. Ako mea tatawe tau whanonga ki mua. Ko hinga pe ko exercise ke te lue babe, ki ho mana ma, mi te taunoa. Nau tala mai ringa tolu he week, tu tolu he week, ang mau ilo. Ko recommendation ni tani ko minimum 5 days a week. Pe ko lahi angia. Now talama ia ni ko enjoy a healthy diet. O maho inga pito. Ke fia he mea kai ko na ke kai. Pe ko mea kai ia te ke mo le rei ai. Ai ko tau o si ilo pe ko la i aka o fo i aka mo ika. Ai mea ko le rei ki he to nga frasisi e ngako. Moi suka moi masima ka ko na lisi ana to ko cereal bread, whole grain ko nuts, seed, ko bean, mo lentils, fruits, lean meat including fish, mo vegetable ka he mea ko fika tolu ki he mental health ke mo le ho ata mai ko get enough quality sleep ke daos lave ki ko ho ai fitu ho avalu o maho inga pitoi ki he moile rei ho whakaukau. Ko whika wha, ko spend time with your loved ones and build positive relationship. Mana tui whaka e tau ata mai, ko ta anga ko e tau whakaukau, mo tau ata mai, ko whaitu ia tuku ai e tau mea ko tau ko who you are, your personality, mo ngai mea pehe. Pe au whekau aki e ni mo te ongo i o wia e whahinga unau care for you, unau ofa ka koe mga hi mea pe. Ai koe te whehoi koe mohoto whaami ni mo kakai u tau whe ofa aki. Ko mea le rei au pitoi ke he nonga mo i whia maari e ata mai mo mental health. He tau ilo le rei pe koe kakai koe na ko depression, kakai koe nau loto mamahi. O nau i he wheitu o ku whakapo uri au pito ho nau atamai. Pa o nau nofo piki nau toi mai ho nau loki tāpuni e matapa o kai ke nau kai o kai ke nau whie tala noa. Pea koe whainga whakailonga whakatu tāmaki au pito. Pea koe ka koe te aluko whakasosiare mo e whaamiri mo e kakai o nau ofa mai ka ki tā o te kata o te wawa o te whai ngai mea o tau whia e whaamiri mo te whia. Ai koe maho inga pito ia koe spend time with loved ones and build positive relationship. Koe whika nei mā koe make time to relax. Usai a pito ia mental health koe hingain. Ke alu koe lotu, koe daily meditation, koe deep breathing, mindful can get you better manage emotion. Koe hinga ia, you have to have time out. Mehe ngahi activities o whaamiri mo e ngā ue, mo e hāfua. Ko hika te iaha te taimi ke te whakalongalongai ke catch up e te emotion mo e te whakaukau mo ngahi mea kātoa ko ia. He koe lotonga whok he aho ulahe ngahi mea koe ki tau mentally process. O hange koe ni ka pau ku hange koe ni ka hange kaya ha palapare mai ngā we ka te ki whilawa ki maha taha pa te lea ka mea o kai ke sai. Wongo i he te whakaukau o ko ngari whihala ki o teke understand i hato emotion. Pa koe te quiet times o ku iai rewa time ki he te ongo. Mo e te whakaukau ke sort out te mea koe ia. Ke whakatutu le rei ke mahino ka kita. Koe te mea koe nai tonu koe pe ika i ka pau nai whihala ki o iai whakatutu ke te lava o whakale rei ia. Pa koe te alo kore whakamore, pa koe te aha mea ngā oe ke whakale rei, pa koe mea e whaamiri. Ai koe time to relax, pa koe time out, ke daily meditation, pe te ke lotu, pa koe hape. Ko nai mea e tokoni ke mental health. O hange e aha whonga ke whakamaa ai loto whakaukau. Ai mea koe. Pea koe mea bebi nau tala mai, koe mea au toko maho inga biro ke mental health. Ke tau whi ngai mea ko whakakonahi ai ho whakaukau. Ai koe iftapaka, koe olokahau lahe, olokahau lo, koe drugs ma ngai mea pe. Ai koe ngai nima ia ke kapatu mo whakaukau re rei ki ai. Koe ngahi mea ia ke whakalerei aki ho whakaukau. Ke he koe lerei ko ho whakaukau.
o mama rewa mo ilo e mea koe ke whai ho whatongia ke tonu mo whatongia ki api pe koe ngā aue, he? I kai ke ngā tai te ke ongo i lere i ai, pa te ke ongo i fia, pa te ke ongo i rewa ki whi ngā aue mo tonu o ngā aue, pa te ke moi fuolo ai, he? A koe whaka amu ia koe, kau taha koe nau lau mai koe ke mental health. Pea koe tau si o rewa koe tau kawe inga tau tolo o tua matonga ko hokto fia koe mo uilere tau mental health koe mo uilere ho tau sino koe tau mua ia ke lava he tonga fua ne kawenga mo tau he whanau tau si o he tau whamopuna pea lava e tau teu ki he osiata maamani pa hoko ke maamani hoko ka kono mo nifo koe konga lahi e tau mo ui o whekau akia mo lerei ai pure anga he koe lerei koe ai pure anga u tau nofo ai mo whakatutu ai whanua te tau si o rewa koe koloa ai whanua o pahe lerei koe koloa ai whanua o ku tau mua ke mo ui ai taha kotoa koe koloa ai whanua koe tau mua ki he langa lerei hake whanua mo malui ai whanua he pea ku tau si o rewa ai mahu inga koe ai whakatutu whakafofa koe ni ai o tua motonga ko to fia. He koe tau mua ki he lerei taha ai whanua. O koe lerei ai ki toko si, pa tau si o ni ku tau whanonga mai whanua. I he ngahi whakatutu. O ku lerei pe toko si, kai kei lawe a pe toko lahi. Kai lotonga e o kei tari mai e tau whakatutu whaka o tua koe ni koe o tua motonga ko to fia. Koe tau mua koe lerei taha ai tonga ko toa. Koe whakakoloa ai tonga kotoa, koe tau ataina ai tonga kotoa, koe ange whainga maari ki he whanau ai tonga kotoa, ai masiwa ke tatau pe mo i maumea. Ai motu ai niua tatau pe mo hataha i Nuku'alofa. Ai koe whakaamu ia koe ai o tua motonga ko Hokotofia, koe whakakoloa koe whanua. E kai ke lava ha whakakoloa e whanua, I he koloa ia peha ki toko si. Koe toki koloa ia ai whanua, he koloa ia e tonga kotoa. He kai ke lava ha tau ataina e whanua. I he tau ataina pe e toko si. He tau whakaukau whoko li riu e lao ke tau ataina, ka koe whoi loi. O ka pau e kai ke vahe le rei e paanga. Ke mau koloa mo e masiwa. Ke nau lava whawhanga ki nato. Ke lava ia hanau whare. Ke lava ako e whanau. Ke lava whaito ki nā toka pau te nā puke o hange koe kau maolunga. Koe haa e mahu inga halao ke tau ataina. Koe masiwa ia koe mea mahu inga taha ia ke solova. Koe tau ataina mooni. I he whahinga whakatutu koe o ku vahe le re e koloa. Ke tuwhahia e taha kotoa. Ki he vahe le rei ai whainga maari pe koe hae whainga maari koe ngā ue. Koe ngahi mea ofa e whanua. Koe vahe ki he ngahi māketi. Hangi koe hina pe koe haa. Kau kai koe hina pe koe ki toko si ki nau mau whainga maari ki tau tō. Koe la ngā tonu ke vahe le rei. Kau kai koe hina koe ki whangapone pe nau mau e seni ki. Ai koe tau mu ai koe o tua motonga ko Hokotofia. Koe hae mea le rei ki he whanua kātoa. Kau kai koe hae mea le rei ki toko si pe. O hange koe u tau maheni ki u tau si o ia I he tau la. Kau hange koe o ku tau pehepe ki tau tolo koe no molo ia pe mea ia to tonu ki hoko mai pe. Kai lolotonga ia o ku te tau lava o whai e riri ko tau tolo pe u tau decide. Pau tala mahe o tua, koe whakatutu whakaatua koe, te lava o whakahoko ia. O koe ka hapore ni, koe tala mai pehe o tua, koe mea koe na ngari e impossible ka mautoru, te lava whakahoko ia. Ka koe mea ia koe ke mahina ka tau toru, he tau sia tau toru ia, fu palapare malahi au kita. O fu palapare malahi, kono hinga pe foku fuoloa e tau wanga ki aho tau unga nga, koe tau party system, whakalere ia. Pea kulahe tau whangapone, pa koe whangapone pe koe ia koloa ia, pa tau kau he koloa ia koe ia,
si fe a ho tau kau ngā pi o ke nau kau mai la to he whangapone. Koe mea ke ega pau ke fie maari e pe I he whakapone pa ke alu he sāpate o lotu. Pa ke tala ka sisu koe ni ko whai to tono I whatongia ko ofa I a koe koe ni uke toko ni mai koe ni ko kau he kau pone Pea koe ni ko wai full contract he me he kau pone Kai hala hau kau ngā pia o ko kau ngā pia o koe ke lotu ia o tua he koe ke kau mahe whangapone Ka tau si o koe hae lotu ko ia Ko hae whainga lotu ko ia me tau lava o whainga he mea ko ia Whangapone whakapone pa aska pa te alu ki tātou Ta langa sisu, tonu e ke toko ni mai ke whainga whunga hala ko ini He ko hinga ko au pe ko fie mao koloa ko au pe mo whangapone fie koloa ia Ka hiria kau se hake o kau ngā api o si kai ke kau mai he kau pone koe ke mao ia contract Pea o ko hinga He koe na kai whoke donate mai ia ke kau pāti Ka tau sia kai koe whahinga culture ia o tau wanga tātou ki ai Pau tau behe tātou koe no moro ia O tau sia koe whanua si ia tonga Pea koe whanua koe ni uhange peha whaamiri Koe lotu ku owa he senturi Ku tau o si ilo le rei ai mea ke totonu ke whai Ka koe hana o hinga o tau pehe ai O tau si o he tohi tāpū mo e whakatutu e tohi tāpū O ku koe o tua matonga ko hokto fia Koe whakatutu whatohi tāpū O ku kakato O ku e tuu toko taha beia ia te ia Tene lava beia o malu ia o ākiu Paka habea whainga mea e ri mahata O si kakato au pita koe viso ne ia o kakato me mua ki I mui Pea koe tau mua ke hoko atua Ke malu I ai tonga I hono kere Ke malu ki whanua koe nai tuki langi O kai koe whakatutu whakautua koe mea peke tau lawe ke pa aska pa whakangalo Pea o si koe pa tau o me tato ki muri pa tau pehe tato I o kai ke to fie mao ma dolo I tonga Koe manu ato ki tonga koe kakai kehe unau nofo mai ai Koe ni koe historia e mau whaamiri mo e ngahi mea na nau ngā ue na nau whai kua more O koe ke pehe ngā ue me whakatutu whakautua Koe mea kotoa mo e koloa kotoa Ku pau ke hoko atu pe ia O koe otua o koe ka otua ia o ku tae mahino hanko tau toru ke whauha mea paska pari aki ke ume ai pia more ai O kei tari mai pe lotu e tau whangakui Motu po uraki Ke tau ato langa hake Ihe whanau tua Pea koe ngahi koloa koe au kai ke more Koe whakatutu whawhanua o kai ke more Kei tari mai pe ka tau toru ke tau ato langa O hoko ato e langa koe ia Lola tonga ia o kei whai pehe o tua ia Hono whakakoloa e whanua Hono whakakoloa e kakai me ngai mea pehe Ka tau pehe pe ki tau toru e ia o ku tonua ke tukuange ata tonga Ia ho nau talama e nau toru ia o te mau kau noa mau toru he koe ki tau iloha mea ki ai Koe ngai fufo I loi whakasee tāne koe whenga ke tūtu ai whanua Ke ta awhi kakai koe nau ku toko ni atu hono langa ai whanua Ke ta awhi o atu koe e tau koloa koe poto ia moe mama ai whanua o te i muri Ko se tāne pe koe kene whie whakahoko A he wani koni I he Pasifiki Koe hano inga, koe ke sa ia he whakaukau ko ia ko waiki whanua I he osenina e tuki langi Pea e ngā ue he tau kautaki mo kakai whakapo uri koe no tala mai O te mou kau mai Oua he koe hamo mea ku ilo Mau ilo lahi au pito ke mea kotoa Mingi mea kotoa O hoko he whanua Koe hano inga Nā tau nai whare mea tau tō wapa tau tupu ake ai Tau wheturi holai mo mātua, mo whangakui, mo hāfua Tau ilo angi tau toro e mea lahi I he toko lahi koe nau nofo koe nau koe nau pehe mau nau ilo ha mea Koe hano hinga mea na tau whai e tau toro e ngā ue koe no hake whanua Pak talo pehe no ngā ue koe au kei tangotu pe ai whanua he tunga pepe Koe tunga koe na e tuku ai whanua he tau mawahe mai ki muri Koe tunga tatau pe o kei tangotu ai whanua Paku nau pehe na toko e no molo Ai inu hoa kau mo e kore
E koe kakai koe na e whakamoi mahe ngai whamiri. Na ilo he whamiri ko ia, koe kakai ia te tewu make a successful life. Pa whakapapa e nā toko e kakai e ke nao mai ki muri ke toko ni a te whanua. Nā kai ke si o no e tau whangakui. Nā nau whakamoi koe, ka pau te whaha whakamoi ka whanua, koe te nofo atu hawhitu te masiva. Te ave ai whakapo uri taha mo e pe e taha ke ave ke te alatu koe whakapiko piko e alto e la whakapiko piko pe ai whanua ta. Kai ki o maha se ni te taha. Ko haa mea ngahi whaamiri na e whai. Teu e nau kakai ko whiti taha, whakaukau le rei taha mo ofa taha. Whakamoi nā torki mo. Ke nāo whengai. Pako eno koe nāo whengai eno ku li paanga atu ki tonga. Pako e whenga koe ia ui koe remittance. Tala mahe pore anga koe paanga lahi taha ia koe o whai langa ake whanua. Kei mo ui ai whanua. Pa tala mai pena tolu o mai peho mo remittance ka tapu au pito ke maha mo ata mai ho mo whakaukau le rei. Mo kolo ai whanua mo whaka puna mo e whanau ai whanua. Ka tau sio ke whakapo uri koe kau setane ia. Kai ke nau whima na toke whakahoko. Ai o tua matonga ki he whanua nai tuki langi. Koe hāno hinga koe kakai koe no tangutu mai koe i he loto kau taki siase ni. Mo e loto pureanga, koe kau taki whakasetane ki nau tō. Kai ke nau loto nā tō ke whakahoko, ai o tua motonga koutou whia ke whonu. Koe hāno hinga, koe hinga ke hoko atu pe, ai pe ai whonu hano whakainu hua kau nau kai e kapangako. Hoko atu pe hano whakapulo e whonua, mo kai ha ase kolo ai whonua ka nau hoko atu pe hano whakapepe whonua. Pau tau sio koe ka mea loi, tau sio pe ke outcome. Kau taki koe na wesi ana, lau pe lotu ka kai ke nau ilo nā toho nau whatonia. Koe hāno inga, ku lahe whakaukau ia koe koloa, koe paanga, koe tuunga, koe ngeia. Toi manga mai fuwae o tu hake pureanga. Kai ke nau ilo nā toa sisu. Kai ke kehe ni mai mea na hoko he taimo sisu. Koe kakai lotu e neo, tā ki mua maha no whakapulo e whanua. Koe hāwhinga ko lau pehe ai, koe tangutu mai koe o tua motonga koutou whiahe loto pureanga. Ko pau ke whakasino mai lau maari e he ngai urunganga mo ngā ue ai pureanga. O hangepe ko lawe ke nau kamata mahe introduction, ko pau ke sino mai ai he custom, sino mai ai uafu. Ai o atu koe ai fo i akau, o ate fo i akau ke mo ui ai whanua, koe ni ku toi taxe fo i akau ia. Whakamoi ate me akai ke whamiri ke nau mo ui, ko tangutu mai a se tāne i he kas. O kai koe fo ui a custom, o kai koe whai pena to e ngā ue, koe tūtu uni a se tāne u tangutu mai he loto pureanga. Taxe ana, whakasisina e tau whamiri, whakatetenga ki nau tolu, ai ke nau i te ita, ke oa te nau toi o mai, o si koe patoi o atu ho tau moko puna tā ia ke mate, turi ki nau tolu. Tau si o rewa he tangutu ka se tane he loto whare pureanga. O whakasino whakase tane mai peho tau pureanga. Pau toi kau mai pe mo kau taki lotu ia he whakapulo i e whanua. Unau pehe ki nau tolu ia ko nau tolu, o nau ilo e mooni ka hiri ia, koe mooni o hao pe me wheitu e ta. Koe lau maari e peka, bai kai ke maa lau maari e kai ke nau ilo nā toi mooni. Kua pau koe tala mai ia he otua. Koe wheitu u te iai, kua pau ke aha kufua. Koe loi a ta kai lau mau pehe o mau ni on, kai whakasino mai koe whakasetane. O mo vete whamiri, o ku masiva e whamiri, o mate i whare mahaki. Puke kau taki heka mahe wakapuna kasi puke mo tu atu i popua poko ana alo tang tu mai api. Tantari hao ui ai. Koe kakai lotu enu, e kakai kou nau pehe mai. Ngai fu se ini, koe ngai fu kolose ku te sari pēng mei piko mai ki a he tāo pe mai ai. Ka koe se tāne ia, koe no mo ni o koe ke te aha hono teu. Koe kakai koe ni, koe tau mua ke hoko atu pe pure a se tāne he whanua. Ka tangutu mai ai o tua matonga ko hokto whia he loto whare o e pureanga.
ko pau ke whakasino ia I he airport, whakasino I uafu, ke ongo he tonga. Ko hana o hinga ke eke paanga mai ko tonaki ato alato abe ia ko hoku api whakawhaamere. Ko hana o hinga ke haai ko IF tax ke u ite he ko alato ofa atu ko whaamere. Ko hana o hinga ke eke paanga mai ai ke o alato ko alu ke api e kukui. Ka tau sio ke he tae mahino. I he tae mahino ke he whakatutu whakawhanua e whanua. Ko hai rewa u tangoto mai ko se etane. Mari a se etane. Ko nau whoki man. Ai ke nau ite ke nau whoki. Ko ne whenga whika se etane ke ko divided house. Ko house ia e vai au pika. Pa ko mea ia ko whai ko se etane. He kai ki aha mea ia. Ke fusi whakataha I ve whanua. Ka rewa u tangoto e o tua matonga ko to whiha loto whare. Ai whakoia pe ko tene ilo. Ai whakatutu. Ke mo ui ai whanua pa whakasino mai he whahinga whotunga. Ke ongo he tonga koe tau patu atu ki tonga ko ku hawen ki he wane. Te whongo I peki tako ofa na utari mai. Tau sio re ma ke tonga te na wala to kon. Ai koe tae mahino ia koe ku hinga koe ni ki koe lotu ku senturi. Koe o tua matonga ko to fia fuolo ne tau mai I he funga whare o e tonga. Was whai he tau whangakui mo te pouraki ai ngāui. Mo te mai whare o tonga ke tau langa. Ko tau tolu beni au tau whakakui kui holo mo whakamahu ahu. Tau sio rewa kopo mai ai kau taki ia koe mea ngāui whakasetane. Ke hoko ate hono claim ai ki whanua koe nei tuki langi. Koe motu e nia se etane, o te mō mai ki moto, koe motu e nia se etane. Pa whakasino mai pe koe ulu nganga whakase etane pe o whakasino maho tau pureanga. He kai ke whakahoko a he vani koe ni koe iho tau whanua I he bisone koe ni. Ka lewa ke tari ia he tō ngā whakafoki mai. Ka tau sio rewa I he whahinga bisone. Ka ne u whalawhala mai pe o to kai mea koe o kai ke mō tui e whakahoko. Ke lava whakahoko I o hano hinga. Ko hinga ko pure e awia ai universi, ko pure e awia ai natula, ai tahi, ai ea. I kai ke ngatai, ko whaki mai pe he whanua hau nau loto. Ka tau sio rewa he iwi e whakaiwi ki tau tolu. Ai mama e whakamama ki tau tolu. E awe tau tolu he tūnga patau pe is impossible. Io ko hinga ke mahino ke ki a tau tolu. Ki whanua masiwa ai awe tau tolu ke tūnga u whakairiwhia. Pea ko hinga bena hawa o toa whiri ka kai tae ako. Ke ako I ki nā toka o hiki o te aha vei vei ua. A iwi koe ai o tua. Oho pare pe uhange nā toha kau palo whisa. Ko pita ia mo sione mo mea. Whakairiwhia e nau iloa nā tone mo māma mo ngai mea pe. Ko hinga koe ai he o tua ke mahino. O kai ke te aha vei vei ua koe te ngāwe. O hange pe ko tau ki whanua. Koe lotu ia koe tu pouraki mo e tau whangakui. O nau kei tāri mai. Koe tau hokohoa te he tūnga pepe. Kai hokohoa te kau te volo koe no whakalere ho tau whanua. Koe tau whakafoki mai whanua. Ki hau no tūnga to tonu. Koe whanua ena tuki langi. O whakapipiki ki ai. Pea ku pau ke whakasino mai. Ai urungaanga whakaotua. I he mea kotoa he ngahi o wau. I he kastonga tau patu atu pe koe nuku tau whoki mai koe he vane koe tau atu ki wafu koe mea tatau tau atu ka potonga pureanga koe mea tatau pe koe hano hinga koe sino ni oi o tua whakasino mai ho tau pureanga koe hano uru ngā kai tuka te aru ki tau whaka mahu ahu hange ha mea ia mea kotoa pe koe mea lahi au koko i toka o hange ai ha mea go lau se koni pe ku a ve ke lau a ai tau whainga attitude ki he mea ke ngā ui mo mea pe ko hano hinga ko hinga ko philosophy mo e whakatutu ngā ui ku hala o whaia ke lau maari e hala ko corruption pe mo e whakamahua mo e kaipaanga mo ko fua ia ko a se tane o hange pe ko lau e o tua hok fua ke pau ke as. Ka lotonga e tau pe he tau lotu kai fua mai mea ke whakasetane.
koe loi koe lotu be o ka wai lau maari koe mea bia e moni koe hano hinga koe hinga be koe lau maari koe ata koe lau maari ke ne whae ne ngā koe kupau ke fua o ka pai ke whaka ata ia koe hae fua e asimai koe whaka setani koe mea be tau siwa he ahoni ho tau pureanga ho tau whaamiri e tau kautaki koe loi ata koe whakasetane e pe mo e whakapūrou mo mea koe lotu ia o kai ke kaua lau maari he kai ke whakasino mai ai koe laisen ia ke nau toe ohofi e whanua mo toe kai e koloa e whanua mo mise mo i e whanua ta kua taimi ke tau mo whakalau lau loto ke whakafoki mai o tua mo tonga rokawhia koe solution pe ia ki he whanua pa koe ni tau ua o ki he whakausi osi pa koe whakamanatua te pe ki he tonga koe COVID-19 koe ni ku whakiwhia koe Pfizer ko finalize ia full very effective in our vaccine koe kautaha Amerika ia pa kuna contract a steady ai ke produce 10 million vaccine ai koe pa ku nau talamai o ku 90% o full effective apita hene over koe 70-80% o sai apita ai koe pesete hiwa noa fu sai apita successful apita mo tau mahina peke tau tolu koe COVID-19 o lahi no ngahi whaiwa pia koe whaunga peke tau malu i tau tolu ke hoka atwe tau social distance mo basic hygiene mo toi mai kau tau leka reka mo kakai o wiaha nau mahake i kai ke ngata ai koe mea ke mo i fuoloa e tonga koe mental health koe mea mahu inga apita u tau ilo lebe koe exercise koe tau hie kai koe get enough sleep koe time to relax that spend time with your loved ones te ka ofi hono whakakonahi o to ho atamai ai if tapaka mai taking drugs ka ngai me e ke lere ia mental health te toko ni ho boilere pea tau te fito te tau ka venga ma una koe o tua motonga ko to fia koe o tua pe koe kapteni ia o fonua ko ia pe tene ape ki tau tolu ke whakahoko a he mani koe ni ki he fonua pa o ki kai koe patoa uraki pe koe pek pe koe patoa ua koe waka pe ai o tua motonga ko to fia osi mau e visone mau mo e palani teu i mai fonua no whakawāwai matapa e tupau wha whakapipi ki tau tolu maama ne kun salot pa ko tari mai fonua ki he langa o he mani koe ni tala mai he kakai ia koe na kou e la mai koe he kautaki. That's not possible. Pahange be koe lau ko maake maa ko maake si he tohi tapu. Oku tala mai he o tua koe mea koe nau te mai koe he kakai is not possible. Possible whainga fua peke o tua. Koe mea ia koe ku tonu ke tui ki ai whanua. He kai ke lava he vani o langa he tangata. Koe o tua pe ne lava o mai. Koe o tua koe i he loto o e tonga. Moho tau awhaka whaami. Moe a taka e whanua. Koe o tua e tene whakahoko ai he vani koe he Pasifiki. O whatka mo tolka tau toki hoka tau pongpong he tamta tau maro.